MCA wa Bogeta West DMK Kiogorora nowe wari umwe wa MCA baraba ichumetie kwenga ngavana Kawere tinene na alokete na kwithira akiolota ngavana Mutuma akiwa na mbiriretie maite yara yatumire benga Mwangaza DMK ariwana kuria reto minto ethingia ateye nengwe kima bitha nene akiwa barabe kuo ibakuloketie kaitaga kuwatila na inyandu nyingi cia thirikari ya untu ya chibitari ya level 5 tena CEO amuna twanyatungie 39 kiobisi ya ngavana Kiriara inambecha iribatere kwithirekiria mishara kwithire igita mwandiki wetu Andeto Muthuri Murio kiena Ndetoi tariria. MCA wa Bogeta West DMK Kiogora na inethetwo mbere gucumiria akiuna imaka jumwe nyumene thirikari Mutuma ntoithinkia kwi mantu tumbite kuingia na kinyanyo mawe kumwera ingia mantu jaja untu bubu iburemete na tatomba orani government yo kiosk. How can we do that? Or private kiosk in your own family? We should not be doing that. No wana tokiaria te atutegeretia kwaria no ngaburunga abanethero ka tekwenda. Oh, we don't know why. Wateka athuri mwananchi kuri antu baitire ngugi na hapa na pale kenda karau na wana nkinyete ni akwaria publicly imuthia buruka ka otekuntegeretie gutumana nae ninkorega uthikirwa ugwotite omwire ugwethithia mwaka jukuthira jumu kuringana DMK Kiogora akiwa kwina mabisa babaingi ba thirikari baburikura bandiki ende batiromba kwandikwa chief officer positions ni bati itebio the bibati ovetwa ne assembly otumba kwa appointed to in acting capacity you nere one of the changes to area against Kawira itebia county secretary bia chief officers bibati kwa advertiswa bia assembly to vet na tokurukie kwetho kwena antu bale officine na ndi irregularity ichiambiria kwijira kionde report tukwira to MCA to compromise kana ta gwakarire nujire muitukira kwaria wiro babu ibwengere Kawira bure ariria yi abukuona onge atebui but at the same time we turn between warie no tonanetha bukugeria tuchane no twarungu twakugeiko gitogo tukunogana na babwire antu ba bese biashara ene ciao na utukunogana mantu ja public administration tuna a very big problem muntu ari atinya na ari kintu atithomerete okethwa thai muntu ro wa act office na tuge disaster muntu ro thomerete mantu ani mo aspandire so kwina a lot of mismatch ya kira antu ba kwa act na kira ugo thomerete akiwa na kumenya ati minister mwe ke thirikari ewe nethura kebuta ngugi na gitigiki kitatumirwo kinengera mutungi na kinya gitike county secretary kakigwatiri untu bara butubiriko buthikite mwako mwe but kwa tuika twina administrative failures no ndoke mbere waziri wa public administration na resignere tutena county secretary no mantu jange ja administration nikitu mtutitha twina these queries thainya biure bya administration tutena okuria no ndogotena CEC maranya is not in office ingavana leo tukandikira biure in the assembly to moria ri nikitu migotena communications director account okwira public imbi kwendelea mkuruki DMK Kiogora na kwa kwina mabisa kathomba baburiwa bandiki ofisi ya gavana na untu bobo butatithika gavana wengwa aina ofisi bale antu bala bati kwandika ofisi newe directors ba protocol nai bao arugi cleaners bao mwankathai uteristiri approved by the county public service board ya officers in his own office tutijinya thanga bana kale jamba kibandaski kinyakuku atandika office yetu tujina reja we don't even know that na mishara ito mwekirite office ne staff baindi ne gwita kethera gote andika antu bale ambese bale mishare uno kara ngite tanku ka kethera antu thatena ni bande office yo bale office ne antu kule family thatena ni sithiri gitetheka nkiare tanku arira DMK aragure nyabisa munene warwasenire baruga nikena Mutuma ethwa kinyitho muma mwankera nande atengugine untu bara butumugwiria ai manjeni mateningete atengugine tha ito kwaria someone who did a lot to ensure this government is in office kwa tu kabubu to care about the others who should care about them kinya bara babu tetherie kwithwa bure au bure na arua na nituka deka kwaria no kariria matendia mke yarega kwaria who will talk for him te antomite ni but contract yo ni expire gutathithu nyemesha cia kumirenew nyambere expire mateni is at home languishing as we talk na kethera twe ngavana atengiari gitina kira nontu bangi baregera cooperative musoya ini Muthuri Murioki World TV Mutetoka Ngangi.